DSD-a, pozdravljam prisutne goste. Velika mi je čast da budem danas ovde sa vama. Ovo je prva izborna skupština na kojoj prisustvujem od kad sam u politici i oduševljena sam i prisustvom i vođenjem i svima i čestitam vam na tome. Čestitam vam na izbornoj skupštini. Ono što mogu da kažem jeste da mi je neverovatna čast da predstavljam ljude kao što ste vi u parlamentu Kosova i opciju koja je jedina normalna opcija i jedina prava opcija koju mi sada, na kojoj se mi sada nalazimo i koju ćemo mi verovatno voditi do samog kraja. Profesoru Sadiku Idrizi čestitam na svemu što je uradio. Definitivno je to da se Džezairu Murati su napisali istoriju koja će ostati večito da se pamti i koju ćemo mi nastaviti naravno tako da vodimo. Savete koje sam dobila od njih dvoje jesu ono na čemu ja sad baziram i svoju politiku i trudim se da izađem u susret svima upravo da bi nastavila ono što sam od njih dobila u amanet. Čestitam na hrabrosti kandidatima koji će danas da se biraju za predsjednika ove partije. Definitivno će imati veliki teret, ali sam apsolutno sigurna da su svi oni koji su kandidovani na nivou zadatka i da će nastaviti sve ono što smo došli da rade, da nastave da rade onako kako treba, jer mi definitivno imamo inteligenciju.